Dobrodošli! Kanadsko-Srpski savez čestita slavu Republike Srpske, svetog arhidžakona Stefana, srpskom članu predsjedništva, gospodinu Miloradu Dodiku, ujedno želeći mu skori potpun oporavak, predsjednici Republike Srpske, gospođi Željki Cvijanović, predsjedniku vlade, gospodinu Radovanu Viškoviću, vjernom narodu Republike Srpske, predvođenom arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, svim Srbima i svima onim koji žele dobro i napredak naše Srpske. Proslavljanje slave Republike Srpske je iznjedrilo ideju Kanadsko-Srpskog saveza i okupilo nas na ovom skupu. Neka bi Gospod podario da nam Republika Srpska bude srećna, dugovječna i uz majku Srbiju cilj i ishodište srpskog nacionalnog bića. Ove godine ovu virtualnu proslavu Dana državnosti i slave Republike Srpske u ovim komplikovanim uslovima organizuje Kanadsko-Srpski savez, KSS. Prvo bih htjela da naglasim značaj KSS-a kao krovna organizacija srpske dijaspore u Kanadi. KSS je prva srpska organizacija u Kanadi koja je krovna, stvorena na inicijativu drugih organizacija da bi služila njima i našoj zajednici ovdje. Lako se uklopiti u KSS, jer su mu jedinstvo, sloga, sabornost, pravda i sloboda glavni principi. Dakle, ono što je genetski kodirano u svima nama. KSS je jedina organizacija sa ovako širokim spektrom aktivnosti, od pomaganja dobrotvornih organizacija do saradnje sa kulturnim, sportskim i naučnim institucijama i pojedincima. KSS je značajan jer je prva i vjerovatno jedina organizacija Srba u Kanadi koja je temeljito decentralizovano organizovana. KSS definiše minimum nacionalnog interesa srpske zajednice u Kanadi. Sve ostalo ostavlja individualnim sekcijama i postojećim organizacijama. KSS poručuje svima da je vrijeme da svoju gordost zamijenimo slogom i trpljenjem, da se sjetimo mudrosti patrijarha Pavla i budemo mudri kao zmije i bezlazeni kao golubovi. Osim nas, volontera, veliki doprinos ovoj proslavi dali su njegova ekscelencija ambasador BiH u Kanadi Marko Milisav i njegova ekscelencija ambasador Srbije u Kanadi Dejan Ralević, kao i generalni konzul Srbije u Kanadi Vasilije Petković, čije pozdravne govore ćete čuti malo kasnije. Također treba istaći podršku koju KSS dobija od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Kanadi. Ovom prilikom veliku zahvalnost dugujemo našim umjetnicima koji su nesebično ponudili svoje kreacije kao doprinos ovoj našoj proslavi. Kompletni prilozi će biti postavljeni na YouTube kanal KSS-a. Ovom prilikom pomenemo samo neke od njih, a znamo da je bilo više vremena i drugi naši umjetnici bi se odazvali. Da napomenemo. Našu opersku divu Vasilisu Atanacković koja je poslala čak 2 svoje numere nama na raspolaganje, našeg umjetnika na gitari Božidara Hadživitkovića, glumca i recitatora Đorđija Živkovića, Akademiju Bate Marčetića, guslara Vlade Đerića, kompozitora, autora i izvođača Nevena D., našeg akademskog slikara Dragana Božića. Hvala svima. Današnji program ćemo započeti himnama Kanade, Republike Srpske i Srbije i molitvom Oče naš. Patriot love, in all thy sons
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Drago nam je da možemo podijeliti video zapis sa slave svetog arhidžakona Stefana u crkvi Sabora srpskih svetitelja u Misisagi. Ovogodišnji kumovi su kanadsko-srpsko dobročinstvo Jovan Dučić. Sljedeće godine kumovi će biti Srpsko-kanadsko udruženje Srba Herceg Šćepan Vukčić Kosača. Pogledajmo snimak. Pomozi vam Bog, braćo. Hristo se rodi, vaistinu se rodi. I pomagao i pomoći će Bog svima vama koji sa strahom Boga slavite i sa poštovanjem spominjete svete Božje arhanđele i anđele. Pomogao je Bog ocima vašim u vremenima teškim, iskušenjima mučnim, pa će pomoći i vama u ovom sadašnjem vremenu. Pomagao je svakom kogod ga je sa verom prizivao i sa strahom slavio u ratu i u radu, u nemiru i u miru, na putu i na sudu, čobaninu u šumi i đaku u školi, domaćinu na njivi i domaćici kraj kolevke, pa će tako pomoći i vama u ovom sadašnjem času i vremenu. Pomogao je Gospod Bog svakom pravedniku koji je večnoj pravdi sveću palio i koji je pravdu govorio, za pravdom hodio i za pravdu se borio. Po pravdi je pomogao pravedniku, ali po milosti pomogao je i nepravedniku ako se ovaj pokajao. Ako je laž zborio pa se pokajao i počeo istinu govoriti, ili ako je nepravdu učinio i Božji zakon gazio pa se pokajao, ili ako je krao pa se pokajao i vratio ukradeno, i takvome je Bog pomogao po milosti svojoj, pa će pomoći i vama svima koji volite istinu da zborite i pravdu da tvorite, ali će On isto tako pomoći onima koji su za nepravdom hodili i nepravdom cijeli svoj život ogubali se, pa se pokajali i nepravdu svoju pravdom popravili. Ukrađeno povratili, zakinuto platili, a oteto naknadili. Veran je Bog, braćo, i neće učiniti nevere čoveku. Grešan čovek čini neveru Bogu, zato pada i propada. Ali Bog neće učiniti neveru čoveku vernom, niti hoće Bog da ostavi čoveka, niti da ga izda, kako bi tvorac ostavio i izdao svoje stvorenje. Ali grešan čovek ostavlja Boga i izdaje Boga, zato pada i propada. Svako ko je neveran Bogu i ostavlja i izdaje Boga. A Bog ne pada, nego stoji večno i nepokolebljivo. Ovako se molio Bogu jedan svetac Božji: Bože moj, koji se god u tebe uzdaju, neće se osramotiti. Osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besmutno. Psalam 25. 1. stih. Ja, draga braći i sestre, od srca, počesto što sam pročitao ove reči svetog vladike Nikolaja, imam tu smelost i hrabrost i želju i volju i ljubav veliku da vam čestitam svetog velikomučenika i arhidžakona Stefana, jer ne slavite u inat, nego s ljubavlju, ne slavite da vas se samo dika i ponos podignu, nego slavite zbog vere vaše u svetitelja Božijeg, koji je prvi mučenik bio Božiji, koji je kroz tropar rekao: ne upiši im, Gospode, u greh ovo zlo što su učinili kada su ga kamenovali i ubili, nego vi se u Boga uzdajte, radujte se i ovim smutnim vremenima, kada niko nije očekivao da će ovako da nas zakatavele, da nas zatvore, da nas muče,
nego imajmo vere u Boga Gospoda, u svetog Stefana, arhidžakona i prvomučenika, i neka vam je srećna slava. Od srca želim, živeli na mnoge ljeta, slavili i proslavili. Ko što reče brat Anđelko Krajišnik, da ga citiram lepo, onu pravu bosansku reč: imali čim, imali s kim, i da vas Bog Gospod poživi mnoge ljeta i godina. Amin. Blizu 5,5 vijekova traje raseljavanje i genocid nad Srbima sa prostora zapadno od rijeke Drine. Danas, zaštićeni svojom Republikom Srpskom, koju je stvorio srpski narod sa svojom vojskom, osjećamo se bezbjedno. Hiljade poginulih u oslobodilačko-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine obavezuje nas da im budemo zahvalni i da nikada ne zaboravimo naše poginule borce, kao i one koji su na bilo koji način učestvovali u stvaranju Republike Srpske. 30.000 poginulih i 150.000 litara srpske krvi dali smo za Republiku Srpsku, koju smo obavezni braniti i čuvati. Slava i hvala herojima srpskim velikog oslobodilačko-otadžbinskog rata. Vječna im pamćat i blažen pokoj. Čast nam je da podijelimo poruku sa svima vama, njegove ekscelencije, ambasadora Bosne i Hercegovine u Kanadi Marka Milisava, poruku njegove ekscelencije, ambasadora Srbije u Kanadi Dejana Ralevića, kao i poruku generalnog konzula Srbije u Kanadi Vasilija Petkovića. Dragi prijatelji, dragi sunarodnici, budući da ovu poruku snimam u vrijeme praznika, počet ću sa našim tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi. Veliko mi je zadovoljstvo da danas, 9. januara, obilježavamo veliki i značajan praznik, Dan Republike Srpske i slavu svetog prvomučenika Stefana. Ograničenja uzrokovana pandemijom spriječila su nas da se okupimo, da se vidimo i da Dan Republike Srpske proslavimo zajedno, kao i prethodnih godina. Veoma žalim zbog toga, budući da sam se radovao ponovnom susretu sa prijateljima iz Toronta, Kitchenera, Mississauge, Niagare i svih gradova Ontarija i Kanade u kojima živi naš narod. Ovaj virus nas jeste spriječio da se sastanemo, ali nas nije spriječio da današnji praznik obilježimo na jedan dostojanstven način, sa vjerom u Boga da će i ovo zlo proći i da ćemo se uskoro vratiti normalnom životu. Prethodna godina bila je teška za sve. Mnogi od nas nisu
mogli otputovati u Republiku Srpsku, u Srbiju, vidjeti se sa porodicom i rodbinom. Mnogi su izgubili poslove i primanja. Ostali smo bez 2 velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Teška godina i puna izazova. U prethodnoj godini, prije nekoliko nedelja, obilježena je 25. godišnjica od potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu, odnosno Parizu. Dejtonski sporazum, kako ga kolokvijalno nazivamo u svakodnevnom govoru, kada je potpisan u velikoj mjeri nametnut je Republici Srpskoj, a sada se upravo Republika Srpska najviše zalaže za njegovo očuvanje i dosljednu primjenu. Najveća vrijednost Dejtonskog sporazuma jeste da je donio mir i zaustavio građanski rat koji je veliki broj vas prinudio da bezbjednost za svoje porodice potražite u dalekoj Kanadi. Druga najznačajnija vrijednost za nas jeste da Dejtonski sporazum sa aneksom 4 kao ustavom BiH predstavlja međunarodno priznanje postojanja Republike Srpske sa svojim značajnim i isključivim nadležnostima u najvećem broju politika: ekonomiji, privredi, prosvjeti, zdravstvu, sigurnosti, socijalnoj politici i drugo. Dejtonski sporazum donio je ravnotežu 3 konstitutivna naroda i okvir u kom se svi narodi i građani mogu osjećati slobodno i sigurno, znajući da su im sva prava zaštićena i zagarantovana. Neodgovorni pojedinci i organizacije žele da mijenjaju ovu ravnotežu i svjedoci smo da u posljednje vrijeme ti pokušaji dobijaju na intenzitetu. Pokušava se nametnuti jednostrana promjena dejtonskih principa, promjena koja bi favorizovala želje i interese samo jednog od 3 konstitutivna naroda. Iskreno se nadam i vjerujem da će kod svih relevantnih aktera postojati dovoljno političke mudrosti i zrelosti da se ne pokušaju bile kakve prisilne metode i da će se uvažiti isključivo dogovor i konsenzus svih zainteresovanih strana. Zbog svega navedenog i jeste važno da u ovim teškim vremenima ne skrenemo sa puta i ne izgubimo ono što jeste temelj našeg identiteta, da se dodatno potrudimo da prevaziđemo poteškoće i ne dozvolimo da se otuđimo i udaljimo jedni od drugih, da kao srpski narod zanemarimo razlike i nesuglasice, da jedinstvom, slogom i našim poslovičnim inatom učinimo da iz ovog zla izađemo kao bolji ljudi. U tom kontekstu želio bih da izrazim svoju zahvalnost Kanadsko-Srpskom savezu i svima vama koji ste organizovali današnje obilježavanje Dana Republike Srpske u Kanadi. Kao krovna organizacija koja ima za cilj da okupi sve ili najveći broj naših udruženja u Kanadi, Kanadsko-Srpski savez je ideja i inicijativa koju iskreno, srdačno podržavam jer se temelji upravo na ovome o čemu sam govorio: jedinstvo, sloga i sabornost. Dragi prijatelji, želim vam srećan Dan Republike Srpske, vama i vašim porodicima želim srećne praznike, puno lične i porodične sreće. Živjeli i do skorog viđenja. Poštovani sunarodnici, dragi građani Republike Srpske, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu u svoje ime, ali i ispred ambasade Republike Srbije u Kanadi da vas pozdravim. Najprije bih želeo da zahvalim prijateljima iz Kanadsko-Srpskog saveza, najmlađe organizacije Srpske zajednice u Kanadi, ali sa velikom ambicijom i željom da objedini srpske organizacije rasute po čitavoj zemlji, na ovom pozivu da se obratim povodom obeležavanja Dana Republike Srpske. Imajući u vidu da je situacija sa pandemijom onemogućila uobičajenu proslavu uživo, uz druženje i zabavu, koristim priliku da se obratim na virtualni način. Nažalost, on je postao uobičajen ovih dana. No, na stranu neobičnih uslova u kojima se sada nalazimo, znamo da Republici Srpskoj inače nikad nisu bili ni jednostavni, niti obični uslovi u kojima je nastala i u kojima danas postoje. Još od 1992. godine uspeva da se izbori sa sopstvenim rastom i razvojem u gotovo nemogućim uslovima, sa okolinom koja je sve samo neblagonaklona ili čak sa institucionalnim odlukama koje žele da joj ospore prava. Odluke budu, ostaju, postaju, prestaju, ali duh i snaga narodne volje nikad ne prestaju. Vi ste to dokazali na taj najteži mogući način, stvarajući svoj prostor i svoje društvo, onda kada ste spašavali sebe i svoje porodice, odnosno kada ste spašavali i srpski duh na prostoru čitavog Balkana. Duboko želim da verujem da je svima na onim našim ranjivim prostorima iskreno stalo da se nikada ne ponovi ono zbog čega svi žalimo, da budućnost naše dece i dece naše dece mora da bude najvažnije i da će mir uvek pobediti.
Iako je Republika Srpska nastala u ratnim uslovima, njena je sudbina da bude slobodna i da živi u miru, da živi u skladu sa komšijama i prijateljima. Najvažnije je da taj duh pravoslavlja, koji nas održava vekovima, i dalje bude vodilja srpskom narodu, ma gde se nalazio. Važno je da svi gledamo u budućnost, ne osvrćući se na udarce koje često dobijamo. Udaraca ima i danas, posebno ukoliko neko želi da zloupotrebljava i gazi međunarodno pravo i negira postojanje Republike Srpske. Nije bez razloga činjenica da je upravo Sveti Stefan krsna slava Republike Srpske. Njegovim stopama, ali i stopama slavnih Nemanjića, kojima je Stefan bio zaštitnik, ide Republika Srpska koja se gradi i razvija. Želeo bih da vam čestitam ovaj važan i slavan dan, da ga provedete u miru, ljubavi i međusobnom poštovanju, kao i da vam poručim da je Srbija kao matica čitavog srpskog naroda uvek uz vas i da vas bezrezervno podržava. Neka nam je srećan dan Republike Srpske, budite živi i zdravi. Živela Republika Srpska, živeo srpski narod, živela Republika Srbija. U ime Generalnog konzulata Republike Srbije u Torontu i u moje lično ime, čestitam Dan Republike Srpske i upućujem najlepše želje za njen napredak i blagostanje. 9. januar je jedan od najvažnijih datuma u istoriji Srba. Postojanjem Republike Srpske zagarantovana su prava na opstanak Srba zapadno od reke Drine. Zbog toga ne smemo zaboraviti podnete žrtve u otadžbinskom ratu za odbranu i oslobođenje srpstva, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u celom regionu. Srpska zajednica u Kanadi vrlo dobro zna kolika je cena plaćena za slobodu srpskog naroda i zbog toga dobro čuva uspomenu na srpske junake. Srećan praznik Dan Republike Srpske i sretna slava Sveti Stefan. Sljedeća numera je predivan video zapis posveđen Republici Srpskoj, prikladan za ovaj dan. Uživajte u pjesmi Divnim slikama. Ovo je Zavjet. Iza rijeka gora daleko od mora, jedna sam ja usnula, usred zlatnih polja, to je radost moja, gdje se slava proslavlja, od davnina tu je naša djedovina, jedna jedina za tebe, mati ponosna na ovaj dan, za
draža do vjeka, ostaću s braćom, sestrama, budi spokojna, tebi zavjetajemo do vjeka. Dva guslarska društva, Filip Višnjić iz Kičinera i Vuk Karadžić iz Toronta, čuvaju i neguju tradiciju epske pesme i gusala. Svi narodi svoju tradiciju pišu, Srbi svoju pevaju. Gusle su srpsko-biblijsko-iskonski narodni instrument koji čuva od zaborava sve ono što bi mnogi želeli da se zaboravi. Gusle su opevale duh i dušu Srbinovu, kolevku i grob njegov, blagoslov, kletvu i zakletvu, mesto sveto i zavetno, mač i oganj, uspeće u večno nebeski mir, ovozemaljsko vino i pogaču, suzu pradedovsku, hod naš po mukama, svetli obraz kroz vremena i vekove. UNESCO je odlučio da srpske gusle uvrsti u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, kao deo kulturnog nasleđa Srbije i srpskog naroda. Sasvim dovoljan razlog da Srbin stane u zaštitu srpskih gusala, a guslarska društva sa svojim članovima i guslarima neguju i čuvaju od zaborava epsku pesmu. Srbina slavu slavi, on uza kolača svijeću stavi, pa skrušeno on uzdahne i sve sveti načinom. Kolač mu je slika oca, svakog dobra davaoca, svijeća mu je slika sina, slika duha, slika vina. Pred trojicu Srbina stane, pa skrušeno on uzdahne, care vječni blagoslovi, svi slovi dari tvoji. Narod složi i umnoži, nek svi ljudi budu Božji, nek svi slave ime tvoje, tvoga sina nek se boje. Ko hljeb nek su srcem blagi, ko svijeća dušom pravi, kao vino nek su jaki, blagi, pravi, jaki, zdravi. Čisti kolač, vjera čista, svijeća naša što nam blista. A ljubav je ljubav krasna, istina je i tu jasna. Šta ti dajem ja nejaki, sve je ovo tvoja slika, blijeda slika tvoga lika. Neka svetac moj te moli, zato njemu palim svijeću. On do tebe bliže stoji, daj nam Bože dobru sreću. Sva je moja bogomolja, neka bude tvoja volja. Svakom živom ti pomozi, pa i meni ne odamozi.
Mali svet Kanade. Sve je više onih kojima je pomoć neophodna, a među najugroženijima su deca. Našim nedužnim mališanima ne pruža se mogućnost da bezbrižno rastu i razvijaju svoje talente i potencijale, već se od najranijih dana suočavaju sa teškoćama. Podstaknuti ovim činjenicama i željom da pomognu, 2017. godine pokrenuta je organizacija Mali svet Kanade. Cilj ove organizacije je da u saradnji sa ljudima dobre volje i velikog srca pruži konkretnu dugoročnu pomoć deci u Republici Srpskoj i Srbiji. Ovaj projekat podržavaju organizacije Moj heroj i emisija Kvadratura kruga, kao i veći broj srpskih udruženja u Kanadi sa svojim članovima. A sada uživajte u divnoj numeri koju je podijelila sa nama naša operska diva Vasilisa Atanacković. Humanitarna organizacija za nevidljive heroje iz Toronta ima za cilj da pomaže porodicama poginulih, ranjenih, socijalno, zdravstveno ugroženih, jednom rečju pripadnicima srpskih formacija i njegovih porodica koji žive na svim srpskim prostorima. Cilj humanitarne organizacije je negovanje kulture i sećanje na ličnosti i događaje iz srpske prošlosti. Sve svoje akcije izvode u bliskoj saradnji sa bratskim organizacijama Udruženje prijatelja 72. specijalne brigade iz Beograda, uz podršku prijateljskih organizacija i pojedinaca u Kanadi i otadžbini. Naš sljedeći umjetnik je glumac Đorđije Živković, koji nam je pripremio recitaciju prkosna pesma od Dobrice Erić. Ja, rab Božji, Srbi, sa prosvjedom bradom, izjavljujem dragovoljno kroz lance i žicu, pred svjedocima, silom, mukom i nepravdom, da sam kriv i da priznajem krivicu. Kriv sam što sam neko, a ne niko i netko. Kriv sam što u doba opšte srbobrsta idem u pravoslavnu crkvu, do duše, poredko, jer se krstim ovako sa 3 prsta. Kriv sam što jesam, treba da nisam,
Kriv sam odavno što stojim uspravno i gledam u nebo umjesto u travu. Kriv sam što se drznut protiv krivde, kriv sam što opet slavim svoju krsnu slavu. Kriv sam što pišem i čitam ćirilicu. Kriv sam što pevam, smejem se, psujem, a ponekad i lajem. Kriv sam i priznajem da ne znam što znam, a da znam što ne znam. Ako to priznam, da sačuvam glavu, izgubit ću časni krst i krsnu slavu. Ako ne priznam, crno mi se piše. Ceo svet će na moju zemlju da kiriše. Rulje bivših ljudi, lopova i golja kirisat će na moje voćnjake i polja i na moju belu kuću pored druma oko koje kao najlepše olive cvetaju jabuke, trešnje i šljive. Pa evo, priznaj mi to za spas roda, ja više ne postojim. Skinite me s liste, ja sam dosad za vas samo svetlost, vazduh i voda, 3 elementa ja vi koristite. Moj dušmanine s 1000 ruku, 1000 slugu i sluškina laži, ubrao si mi sunce ko jabuku i radost čistu ko bulku u raži. Moji će potomci piti jedi čemer, a tvoji već piju gorku medovinu za krvav novac kojim puniš čemer rasprodajući moju džedovinu. Usud će ti ludačku košlju navući, tada će se malo razdaniti. Ili će planeta od sramote pući i sve nas u isti ambis sahraniti. Ovo ste važne, zemljo moja mila, ti i tvoje sestre, istina i pravda. Kad se na vas digla ovolika sila, kad su na vas zinule krivda i nepravda. Šta će ovdje džihadli, krstaši, farmeri, koji ti čereče sinovi i kćeri, mora da su čule belosvetske bande, da imaju zlatna srca pa ih vade da ih presade u sopstvene grudi, ne bi li oni tako bili ljudi? Gospodo tužioci, suci i dželati, ispisali ste mi svoje zapovesti po zenicama najfinijem staklu, što teže živim, lakše ću umreti. Zašli ste mnogo u moj podmaku, ali uzalud ćete linčovati najgostoljubiji narod na planeti, zbog čega ćete goreti u paklu, jer ljudsko srce čudo nad čudima neće da se primi u vašim grudima. Mi se ne bojimo smrt, crne vugi, već ropskog života i bolesti drugi. Smrt je česta pojava među nama Srbima, kao što su proleće, leto, jesen, zima. I nije strašnija, pogotovo danju, ako je čovjek srete na svome imanju, od suše, zemljotresa, poplave, mraza, okađene duše, svijetla obraza.
zlonamerici, siti i maniti, sve mi zabraniste u rođenoj kući, ali mi jedno ne možete zabraniti, da pevam i da se smejem u kući. Pošterite me koca i konopca i razapnite me na vrhu planina kao vaši praoci što su moga praoca Isusa Hrista Nazarećana. Ja ću da gledam, a vi zažmurite. Inače će vam se oči rasprosnuti od sjaja moga lica. Samo požurite, što me pre razapnete, preću vaskrsnuti. Srpsko-kanadsko udruženje Srba Herceg Šćepan Vukčić Koseča je humanitarna organizacija koja je osnovana sa ciljem da pomogne obnovu u duhovnom i materijalnom smislu svoj grad Goražde, odakle su proterani od strane muslimanske armije koja je porušila i popalila srpska ognjišta. Crkva Svetog Đorđa u Goraždu, u kojoj je otvorena druga ćirilična štampanija na Balkanu 1519. godine, bila je porušena do temelja. Udruženje Herceg Šćepan Vukčić Koseča uspelo je da sakupi materijalna sredstva i da obnovi crkvu Svetog Đorđa u kojoj su od 1519. do 1524. godine štampane prve ćirilične knjige u Bosni i Hercegovini. Molitvenik, služavnik i psaltir. Srpsko-kanadsko udruženje Srba Herceg Šćepan Vukčić Koseča pomoglo je na ćiriličnom doštampavanju tih knjiga koje su deo kolekcije Nacionalne biblioteke Kanadskog parlamenta u Otavi. Ovo udruženje ima za cilj očuvanje ćiriličnog pisma i kulturnog nasleđa srpskog naroda. Zahvalni smo Akademiji Srpske narodne igre Bata Marčetić na sljedećem prilogu Igre iz Gnjilana.
Kanadsko-srpsko dobročinstvo Jovan Dučić. Dobročinstvo ima svoju zakletvu koju je veliki pesnik Jovan davno napisao. Verujem u Boga, u ljubav, u prijateljstvo, u otadžbinu. Da ne verujem istovremeno u sve to, ne bih imao razloga da verujem u nijedno od tog posebno. Sa verom u ove Dučićeve reči osnovano je 1991. godine Kanadsko-srpsko dobročinstvo Jovan Dučić, koje nosi ime slavnog pesnika. Nastalo je pre svega iz humanitarnih razloga i velike želje Hercegovaca da pomognu svoju postojbinu. Kroz svoju humanitarnu, kulturnu i nacionalnu pomoć i rad i uz dobru saradnju sa svim srpskim i kanadskim organizacijama sličnih interesovanja, neutralnog političkog pripadanja, dobročinstvo je postalo avangarda srpskih organizacija u Torontu i istinski predstavnik naše kulture na ovim prostorima. Sada nam je zadovoljstvo podijeliti sa vama numeru našeg gitariste Božidara Hadživitkovića. Uživajte! Srpska nacionalna akademija u Kanadi je neprofitna humanitarna organizacija koja ima za cilj da podrži i podstakne aktivnosti koje se bave važnim kulturnim, obrazovnim, istorijskim i socijalnim pitanjima koje se odnose na kanadsko-srpske zajednice u Kanadi i na srpsku baštinu uopšte. Preciznije, Srpska nacionalna akademija ima sledeće ciljeve: da podrži razvoj srpskog jezika, književnosti, istorije, obrazovanja, muzike, likovne umetnosti i folklora, uključujući sve druge subjekte vezane za oblast humanističkih i društvenih nauka koje su vezane za srpsko kulturno nasleđe, da produbljuje razvoj, koordinaciju i finansiranje srpskih studija i istraživanja i publikacija, da pomaže uspostavljanju u kontaktima među naučnicima, piscima, umetnicima i drugim stručnicima u oblasti srpskih studija, da organizuje predavanja, konferencije, seminare, radionice, izložbe, koncerte i druge kulturne i obrazovne aktivnosti slične vrste,
da objavi radove koji su vredni za čuvanje i razvoj srpskog nasleđa, kao i da promoviše takve knjige, časopise, jednom rečju literaturu, filmove, muziku, folklor i sve druge sredstva komunikacije i informisanja, da podrži osnivanje i razvoj srpskih studija na kanadskim univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama, a takođe i da održava odnose sa sličnim centrima, institucijama i organizacijama van Kanade, da pomogne u razmeni učenika i studenata, da prikupi, očuva i učini dostupnom za upotrebu pisanu i usmenu istoriju srpskog naroda, da obezbedi kratkoročnu i dugoročnu pomoć, humanitarnu pomoć, kao i pomoć imigrantima i novodošlima. Uživajte u sljedećem nastupu još jedan prilog Akademije Srpske narodne igre Bata Marčetić po nazivu Mi smo momci iz Prijedora. Udruženje Srba Sarajevsko-romanijske regije iz Toronto je udruženje koje se bavi humanitarnim radom kao i čuvanjem tradicije i kulture srpskog naroda. Od uspostavljanja ovog udruženja do danas bilo bi teško nabrojati sve akcije pomoći otadžbine ovog udruženja. $100.000 kao pomoć ovo društvo je poslalo u otadžbinu ugroženim mestima kao i pojedincima kojima je pomoć bila potrebna. Sljedeće, drago nam je predstaviti čuvenog slikara Dragana Božića, koji nam je puno pomogao da se ovaj dan ostvari. Pogledajte Draganovu online galeriju na draganbožićfineart.com.
Srpska narodna odbrana. Posle Berlinskog kongresa, srpski narod našao se možda u najtežoj situaciji u istoriji svoga postojanja. Napravljene su dve srpske kneževine, podeljene teritorijama koja je ostala u Turskoj imperiji i teritorijama koja je data Austro-Ugarskoj pod kontrolu ili protektorat. Bosna i Hercegovina, u kojoj u to vreme živjelo preko 45% srpskog pravoslavnog stanovništva, ostala je pod kontrolom Turske imperije, ali kao Austro-Ugarski protektorat. 89% stanovništva tadašnje Bosne i Hercegovine govorilo je srpskim jezikom. Austro-Ugarska je 1908. godine anektirala Bosnu i Hercegovinu. Krenuo je teror na većinskim srpskim življem. U Beogradu je iste godine osnovana srpska organizacija koja je imala za cilj da pomogne ugroženom srpskom stanovništvu rasutom širom balkanskih država. Veliki Branislav Nušić je dao ime ovoj organizaciji Srpska narodna odbrana, ime koje i dan danas nosi. Vojvoda Radomir Putnik, Stepan Stepanović, Živojin Mišić, Vojo Tanasković, Vuk Popović i mnogi drugi poznati Srbi toga vremena bili su osnivači ove slavne i nadnacionalne organizacije. U Americi je počela sa radom Srpska narodna odbrana 1914. godine i imala je za cilj prikupljanje dobrovoljaca i slanje u odbrambeno-otačbinski rat u Srbiji. Za prvog predsjednika Srpske narodne odbrane u Americi izabran je Mihajlo Pupin. U Kanadi Srpska narodna odbrana osnovana je 1916. godine i evo preko 100 godina okuplja Srbe Kanade čuvajući kulturno-istorijska nasleđa srpskog naroda, kao i neraskidavu vezu sa srpskim pravoslavnim crkvama. Posle više od 100 godina postojanja Srpske narodne odbrane u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ostali su isti ciljevi: hrabriti, podizati, jačati i temeljiti srpsku nacionalnu svest, kao i pružiti nesebičnu pomoć ugroženim delovima srpskih živalja. Za kraj, čast nam je predstaviti našeg kompozitora, tekstopisca, producenta i pjevača koji je aktivan na srpskoj i engleskoj sceni. Ovo je Neven D. In the twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I remember blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder,
throw hand in hand again. In light that knows no parting, blue eyes crying in the rain. In light that knows no parting, blue eyes crying in the rain. Veliko hvala svima što ste nam se pridružili danas. Bilo nam je zadovoljstvo proslaviti ovaj divan i značajan povod i dan sa vama. Hvala još jednom našim ambasadorima, konzulu, umjetnicima i volonterima koji su omogućili i uljepšali ovu proslavu. Za više informacije o Kanadsko-Srpskom savezu posjetite nas na canadianserbianalliance.com gdje ćete naći i naš kontakt informaciju. Hvala još jednom i do sljedećeg druženja.